Film Leviatan ruskog genijalca Andreja Zvjaginceva prikazan je među prvima na 8. Vukovar film festivalu. Radnja se odvija na periferiji malog grada na Barencovom moru, gdje kitovi ponekad dolaze do obale. Tročlanu obitelj proganja lokalni korumpirani gradonačelnik te joj pokušava oteti zemlju, kuću i malu autoradionicu. Nagradu za najbolji scenarij film je dobio ove godine u Cannesu. Početak festivala obilježili su i sjajni dokumentarci. Domaći film Spomenko redatelja Brune Lovrenčića i Dražena Nenadića pričao je o Spomenku Bagariću, zlaninskom svećeniku koji živi osebujnim životnim stilom. Znamo ga kroz cijelodnevne njegove nekakve situacije koje su same po sebi malo iskakale iz nekakvih redovitih, ajmo reći, svećeničkih zadaća. Tako da kroz te godine samog života s njim smo skužili zapravo da tu čuči jedan dobar film. I u principu ovaj film je samo jedan mali segment spomenka od onoga što u stvari on jest. Ali mi smo se odlučili baš prikazati taj dio jer nam se čini najzanimljiviji. Zaboravimo zapravo da smo svi mi ljudi i da nam treba taj jedan lijepi osobni kontakt, da čujemo jedni druge i da dižemo, ne? I pogotovo u tim krizama, onda kad se stvori nešto lijepo, zapravo da su svi, možda ne fali im novaca, ali su ispunjeni iznutra. I to mi je bilo baš da je jako dobro. Mislim, meni je to lijepo bilo i nadam se da je uspjelo zapravo. Zdaj nejsme proti vám. My nabízíme výrobky, které vám můžou pomoct. Takže nepřemýšlet nad výmluvama. Izvrsni i nagrađivani dokumentarac Varalice Češka je pričao o izrabljivačima starijih i nemoćnih, o čuvenim prodavačima nefunkcionalnih i nepotrebnih stvari. Usamljeni umirovljenici njihove su česte žrtve, te su primorani kupovati usisavače koje nikada neće koristiti, sumnjive vunene pokrivače i slične predmete. Film je u Češkoj podigao veliku buru u javnosti i iznad svih očekivanja mobilizirao građane protiv ovakvih varalica, kaže redateljica Silvija Dimakova. Úplně neuvěřitelný. Reakcija je bila upravo nevjerojatna, budući da niko nije vjerovao da će se tako što dogoditi u Češkoj, da će se toliko ljudi mobilizirati i imati tako jaku reakciju na taj film koji će ih na neki način povezati da se oko nečega zauzmu, da određene stvari promijene. To možný je najednou to všichni htjeli řešit. Uslijedile su javne rasprave koje su dovele do novih političkih inicijativa, a one su se proširile i izvan granica Češke. Naši zákonodárci. Zakon poslije toga promijenio, zakonodavstvo i ljudi koji su nadležni za provođenje tih zakona su se na neki način probudili poslije tog filma i to je imalo jak utjecaj na to kako će se dalje razvijati samo zakonodavstvo, ne samo u Češkoj, nego i u Slovačkoj. A festival je svečano otvorio zamjenik ministrice kulture Berislav Šipuš. Uz podršku i dobre želje razvoju festivala u idućim godinama, otkrio nam je i vlastite filmske preferencije. Kao mali dečko uz mog pokojnog tata sam jako puno išao u kino i naravno da sam ono vrijeme odrastao na westernima. Kasnije sam prešao jako puno na SF. Ja volim nešto što je vezano uz povijest, s obzirom da sam to studirao i to me užasno proganja. I volim europski film. Ni gradonačelnik Vukovara nije skrivao zadovoljstvo ovogodišnjom organizacijom festivala te filmskim programom. Film koji jedva čeka pogledati je broj 55 o Domovinskom ratu redatelja Kristijana Milića koji je osvojio 8 zlatnih arena na ovogodišnjem Pula film festivalu. Ovo je jedna od, nažalost, možda i rijetkih stvari po kojima Vukovar ima prigodu živjeti na neki normalan način kao i svi ostali gradovi u Republici Hrvatskoj koji nas čine normalnim ljudima i normalnim gradom, koji nas odmiče od svakodnevice i nažalost od svih onih stvari po kojima često punimo novinske stupce. A kako bi festival iz godine u godinu mogao rasti, važno je da njegovu važnost prepoznaju i lokalna zajednica i brojne kompanije. Smatram da je upravo ovo jedna manifestacija koja isto tako objedinjuje različite aspekte umjetnosti i kulturno oživljava i obogaćuje život Slavonije. Isto tako mislim da ljudi ovdje mogu uživati ne samo u vrhunskim filmskim ostvarenjima, već mogu uživati i u brojnim koncertima koji će se ovdje održavati isto tako i u radionicama. Nakon odličnog filmskog programa svake večeri slijedi zabava do sitnih jutarnjih sati. A idući dan donosi nova filmska uzbuđenja.